Nur Huda kelas berapa sekolahnya? 6. Kelas 6 juga ya. Oke. Setelah nanti SD mau ke SMP mana ini? Pesantren. Ke pesantren Tanah Merah juga? Enggak. Kemana? Ke Tanah Merah bareng sama Mahyadi tadi. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Peserta berikutnya yaitu anak kami Nur Huda dari TPA Darul Falah Handel. Ya, semoga menjadi kebanggaan masyarakat Handel ya. Baik. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما شاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Soal kedua. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Soal terakhir, soal ketiga. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. صدق الله العظيم.
Ya, alhamdulillah tuntas untuk Nur Huda ya. Gimana Pak Ustadz Rafi komentarnya Pak Ustadz? Nah, ya, bagus bacaannya. Kembali kepada tajwid ini ya. Nah, panjang pendek. Masa'ah dan masa'ah. Nah, kemudian yang panjang baca pendek. Wa asaran, seharusnya wa asaran. Nah, ayyana mursaha, kena dia, seharusnya panjang ya. Kemudian wa idzal biharu, hanya panjang, dan beberapa tempat lain seperti itu ya. Nanti panjang pendeknya diperbaiki ya. Kekuatan hafalnya sudah mulai nampak nih ya. Suaranya pun udah lantang bagus. Tajwid itu ya, panjang jadi pendek, pendek panjang, itu diperhatikan lagi ya. Baik, makasih. Oke, dari Pak Ustadz Yunimaha. Ya, baik. Alhamdulillah hafalannya lancar. Cuma itu tadi tajwidnya ya. Tajwidnya ini perlu dipelajari lagi ya. Ada beberapa tajwid tadi tidak diberikan haknya. Kemudian masukan dari Ustadz, sama seperti kasus sebelumnya, baris bawah ada tadi seperti Shadaqallahul azim. Jangan zim. Tadi liyaumin azim, liyaumin azim. Zim dengan zim beda ya. Tidak ada dalam Quran ya. Azim. Shadaqallahul azim ya. Disempurnakan ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz dan anak kami Nur Huda ya.